ikigutangaza uzarebe we ntiyarwiteza c'est un criminel uwo nta rindi zina nabona namuha abanyafrika bonyine nibo badashaka kuba muri Afrika kubera bayitwangishije. Dr. Rusabagira icyo umuntu kunze kuganira cyane ku bijyanye na panafricanisme bijyanye no kwishyira ukwizana ku mugabane wa Afrika ndetse no guharanira uburenganzira abanyafrika bambuwe mu myaka myinshi ishize n'abantu benshi mukunda kutwereka ko mukunda kandi mukurikira ibiganiro tugirana na Dr. Rusa. Nagira ngo n'uyu munsi n'ubundi tuganire ku bintu bimaze iminsi bivuga abantu nabonye batavuzeho rumwe. Mu minsi yashize igihugu cya Norvège cyavuze yuko inkingo z'icyorezo cya COVID-19 batangiye gutera abaturage b'icyo gihugu babonye yuko zifite ingaruka ku buzima bwabo, ndetse inzobere z'abaganga zigaragaza ko mu bazitewe harimo abagira ikibazo cya coagulation du sang cyangwa se ukuvura kw'amaraso ku bantu batewe urwo rukingo rwa COVID-19. Nyuma y'iminsi mikeya byumvikana ko nyine ikintu bamaze kubona ko gifite ingaruka ku buzima wenda kizajugunywa cyangwa se bazagikira ahandi hantu hashyirwa imyanda, ariko inkingo bahita bazihera igihugu cya Uganda. Ni ibintu byakuruye impaka ndende haba ku Bagande abandi banyafrika batandukanye bavuga bati turabyemeye koko Afrika ni ikimoteri abazungu bajugunyamo imyanda. Igihugu cya Uganda, Minisitiri w'ubuzima muri Uganda yashimiye cyane Norvège ko yabahaye inkingo ikabatera inkunga muri urwo rugamba rwo kubona inkingo za COVID-19. Icyo ngicyo wakibona gute Dr. Rusa? Murakoze. Icyo ni ikibazo giteye n'isoni kubona Afrika ikiri muri izo nzira. Niba bariya uvuze Norvège cyangwa Suède byose ni Europe dino ni Scandinavie byose ni bimwe, abazungu bose ni bamwe. Kubona bari bashoboye kwishyira hanze deja byari bihagije kugira ngo bari babaye honnête babishyira hanze. Igihe babishyize hanze ubyakiriye nawe sinzi ukuntu wamwita icyo gihe. Uri wabivuze akaba honnête akabishyira hanze amakosa saye, ariko nuba biguhaye ukabyakira amakosa nayawe. Kuko uzi yuko babivuze ntacyo bahishe, habaho izo nkingo zituma amaraso agira afatana, barabivuze ntibabihishe ngo babigire ibanga bazitange babwire ati dore tubahaye inkingo hanyuma ukazakira. Ikibazo kiri kurindi, ikibazo kiri kuri Afrika, ikibazo kiri ku munyafrika wazakiriye. Noneho ni Minisitiri w'ubuzima, uwo Minisitiri w'ubuzima numva ari criminel. Igihe uriko namwita nta kintu criminel, ni criminel. Ikigutangaza uzarebe we ntiyarwiteza c'est un criminel. Uwo nta rindi zina nabona namuha. Twizere yuko batazazitera abantu nawe niteye isoni. Batangiye kuzitera Abagande, ahubwo wenda harimo Abagande bamwe batangiye kunamunaga ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ntabwo twaziteza. Harimo abanze kuziteza byumvikana nkuko n'ahandi hose ku isi no mu bihugu byateye imbere n'abanyamuryango muri Amerika bari kwikingiza urukingo kugira ngo ruhabwe bahagwa amadolari 100 kugira ngo rwemere. Hariko umuntu akibaza ngo ese ubwo ndajya ku ruhande rumwe ko byo nagiyemo n'abantu bajyaho impaka bavuga bati none twazanga gute kandi nta bushobozi bwo kwikorera zacu dufite. Ati ni bimwe nyine udafite ibyo akunda ibyo afite. Iyo ntabwo ari solution kuvuga ngo twazakira gute tudashobora kwikorera zacu, kuko niba izo nkingo ari mbi no gusumba iyo ndwara. Murabyumva, izo nkingo zishobora kuba mbi gusumba iyo ndwara kubera zo bazazitera abantu bose. Niba izo nkingo ari mbi zizagaragaye ko ari mbi, kuziteza ahubwo byaba ari amakosa, kuko naba n'indwara ifata bamwe ikareka abandi, ariko inkingo bazazitera abantu systematically.
niba atari inkingo nziza zagaragaye bazivuze gutyo ntabwo bazifata. Hariho inkingo abantu benshi bakoze inkingo, abashinwa bakoze inkingo, abarusi bakoze inkingo, ntibashaka inkingo nziza zirahari, ariko izi zombi bazireke kubera iyo covid ishobora kuza igafata uko turaha igafatamo 2 cyangwa 3, ariko nitujya kwiteza inkingo tuzaziteza twese. N'ubu atari nziza rumva ni ikibazo kuvuga ngo ntabwo dushobora kwikorera izacu, aho kugira ngo duterwe uburozi twazireka. Iki cyorezo cya covid kibasiye ibihugu byose ku isi, ariko hari ibindi byorezo byagiye bibaho byagiye akenshi byibasira umugabane wa Afurika, ndetse hakabaho imiti n'inkingo bivuga yuko byagiye byangiza ubuzima bw'abanyafurika. Wenda ugerageje kubikompara n'ibi ngibi bya covid, kuko nka perezida nyakwigendera perezida Magufuli ntabwo njya nabikorera ubushakashatsi, ariko yigeze kuvuga mu mbwirwaruhame yuko hari inkingo ziswe iza kanseri y'inkondo y'umura zatewe abana b'abakobwa mu bihugu byinshi muri Afurika, ariko ngo ari bigamije kubangiza Afurika muri kwa kwigira kwayo. Ni gute yahangana n'ikintu bamwe bakunda kwita cadeau empoisonné, impano irimo uburozi zitangwa n'abazungu mu gihe zitangwa mu ishusho y'ubugiraneza? Afurika ntifite bwa bushobozi bwo kubyikorera. Noneho rero bakamubwira bati twabonye ibi n'ibi, kanseri y'inkondo y'umura ni ikibazo ku bakobwa cyangwa se ku badamu, none abana b'abakobwa bakiri bato mubatereze inkingo batazahura n'icyo kibazo. Biteye isoni biriya bintu kuvuga ngo Afurika ntishoboye kwigira. Niyo yumva ko idashoboye, irabyumva muri yo bayisemo ko idashobora kwigira, ariko ntabwo byayinanira. Siriya Afurika biriya Magufuli akubwira nta kubeshya, Afurika iteye ubwoba l'imperialisme kubera kubyara. Siriya nkondo z'umura nta kindi zaje zigamije, ni ukugira ngo babuze abantu kubyara, nta kindi. Kubera ndumva atari cyo kibazo abanyafurika bafite. Ugiye muri statistique za taux de mortalité, abantu bicwa na kanseri ya utérus ni bangahe? None barazitera abana baduza, abana y'imyaka 12 nibo cible ya kanseri. Reka murindire murebe nizaza ko byahagaze, ariko ngira ngo bigenda biterwa n'ibihugu. Hari ibihugu byagiye bizanga, byarahagaze, barazanze. No mu Rwanda bari batangiye kubitera, ndibaza ko byahagaze. Biriya bibaho, hakaza ikintu nk'icyo bakakimenya batinze, bagenda babimenya bivamo bariya. Ibyo si ubwa mbere, sinzi umuntu twavuganaga ejo mwibutsa biriya bya ziriya vaccine bashaka gutera abana bo muri Afurika ngo ntibazagire ubwenge mu mashuri. Ibyo byarabaye. Malheureusement sinabisomye, nabibonye kuri video, nabonye kuri video simba nibuka date, simba nibuka n'ababikoze. Noneho muri bariya basherisheri bakuraga izo nkingo, bamwe bavuga ati ibyo bintu turabyanze tuzanabisakuza. Birahagarara. Ariko bamaze kugira amayesi muri Nigeria izo vaccine, avuga ati abana bo muri Afurika baravuka ari benshi, iwacu nta bavuka, ateje bazaza hano gukora akazi tubakeneye kubera ari bubaza ubwenge bonyine. Ati usanga nonora n'umugabane wacu warawuzuye. Bakora badesida gukora inkingo ko bazitangira ubuntu, ama vaccine bayite iyi ndwara bashaka, bayite kuko indwara bazizana nyine, bazana indwara bakazikora n'izo nkingo zayo. Noneho bazitera abana bose bo muri Afurika, abana nibajya mu ishuri nta gihagira bavanza. Birahagarara, ariko batangiye muri Nigeria. Sinzi uzakurikirana umengo babahaye amindamurity, ariko baratangiye. Nizi nkondo z'umura byaramenye, ibyari bizwi, kuko ikintu kibahangayikishije umunsi ni ukubyara ku banyafurika. Sinzi ko byibuka narakubwiye muri 1974 aho Kissinger ni umudage, nyuma akaba umunyamerika. Yari umudage nyuma aza kuba umunyamerika, ariko ni umujuifu kwa abajuifu ku idini nyanyambwira. Byaramucitse, aravuga ati muri 1974 ati harageze ko to the people Africa. Donc ni projet ya kera ati de longtemps. Abazungu bagira projet y'igihe kirekire bakayitegura neza. Donc the people Africa ni projet ya kera cyane. Donc izo ngingo zarakozwe, ariko no mu basherisheri, burya abasherisheri bakoresha ibintu hatababwiye gahunda
kuko nta bantu ba scientifique buriya bagira ubugome nk'ubwo. Noneho bamaze kumenya icyo bazishakira bavuga ati ibyo bintu ni muziti muzihagarike nimwanga tuzabivuga. Ariko bazihagarika bamaze kugira amahese muri Nigeria. Igituma bahereye kuri Nigeria ni iki? ngira ngo nicyo gihugu kirimo abaturage benshi gifite miliyoni zirenga 208 gutyo. Icyo cyatumye hera kuri Nigeria. Buriya abari kuva kuri Nigeria bakajya kuri Ethiopia. Ariko hari igihe numva ntasobanukiwe inyungu abantu muri West bakura mu kudepepera Afrika, kuko ndaku urugero uraza no kwenda kubidusobanurira. Ibihugu tuvuge nka Etats-Unis, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira ikintu bita green card, batangamo amahirwe ku bantu 50,000 buri mwaka, bona amahirwe kujya gutura muri Amerika, bakahaba nk'abaturage ba Amerika, banafite amahirwe y'igihe gito yo kuba abaturage bafite ubwenegihugu bwa Amerika. Ushaka kumva ko Amerika ifite inyungu mu kuba wenda mugabane wa Afrika wabaha abantu b'abanyabwenge uzakenera ko bashaka kuba abaturage ba Amerika. N'ibindi bihugu byinshi b'Iburayi wabizi abantu bajya babona ama opportunité bajyaga kari abahanga bakahabwa ubwenegihugu mu bihugu by'Iburayi ndetse no muri Amerika. So ngira ngo abanyabwenge bo ku mugabane wa Afrika bafite ikintu bafasha, kuko hari n'ikintu bagaragaza ko ikintu bita fuite de cerveau, ukwimuka cyangwa se ukujya gutura Iburayi no muri Amerika kw'abanyabwenge bo muri Afrika. Ngira ngo ni inyungu z'ibyo bihugu. Hari ukuntu muri bya bihugu haba igihugu wagira ngo abantu si bamwe. Hari abapolitisiye bafite uko batekereza, aba scientifique bakagira uko batekereza bitandukanye. Kuriya gutanga green card, abazungu bashaka ikintu bikoreye badatunguwe. Bari abantu barabashaka hazagira igihe bahagarika, bafite ahantu bajya muri Amerika ariho hose. Bafite zone bashyiramo tropical itajyamo n'iveri bahinge, aho kujya guha muri Mexique baproduce ibijumba n'imyumbati ari iwabo. Ntabwo bari abantu bagenda uzamusanga Washington cyangwa New York. Ariko wowe wijyanye ujya ushaka. Hariya rero kuvuga ngo umara igihe bakagwa nationality, nuko constitution yabo ni kwikoze kandi wayihindura. Aho rero kugira ngo bahindure constitution yabo bakora ukundi bashoboye bari abantu ntibaboneke. Ubundi muri Amerika iyo bukiyo cyangwa muri Canada ubuntu bwenegihugu, muri Europe ntabwo ubona babuguha aho uretse ku bwenegihugu bwabo. Uzabaza abantu b'Abayiburayi bose buriya bwenegihugu bwabo nta kivuze na gitoya. Ariko burabafasha wenda nko kubona amakwiga mu mashuri yabo n'ibindi bitandukanye, mu opportunity baba bashobora kubona Iburayi. Aho yaheze reka nkubwire ukuntu bimeze hariya. Barakubwira bo ouvertement bati nationality yawe ni elastique, aho dushakiye tuyikuraho. Wowe nk'ubu uri mu Bubiligi nibwo nkunda kuvuga nicyo gihugu nzi cyane. Barakubaza ati se aturi mu Bubiligi dokera origine, iyo bafashe ibyangombwa byo bakabona mu Bubiligi dokera origine. Iyo habaye ga crise na gatoya mu kwirukana abakozi bahera kubirabura kandi bafite ubwenegihugu. Barabwira dabo uri mu Bubiligi, barabwira uri black n'ubwo igiframa ciao ta. Abantu baza hano igihe urabona badukorana bose nta babaye Belgique bafite nationalité belge, nta ushaka gusubirayo. Ni frustration iteye ubwoba. Ntuzekame ngo ni amahirwe hariya. Ega nibyo nakubwiraga, Afrika abantu bose barayifuza kuyibaho. Ejo nahoze ndeba basobanura ibintu bya guerre mondiale bya colonisation, bati Budage nabwo burashaka place yabwo, burashaka gato Afrique, bashaka kwagura igihugu. Ati ntabwo ari Burayi ariko au soleil muri Afrika. Abanyafrika bonyine nibo badashaka kuba muri Afrika kubera bayitwangishije. Nituza kuganira kuri icyo ngicyo nshaka ko tunakijyaho tukabisobanura neza, tunaherwe kimwe twatuvuze cya green card. Iyo dusobanura green card ruvuga ngo nta mahirwe kujya gutura muri Amerika. Kanaka shaya byaciyemo yagiye asikiye w'Iburayi. Kanaka yagiye kwiga mu Bufaransa, yagiye kwiga muri Belgique, yagiye kwiga mu Buholandi, yagiye kwiga muri Canada. Ibyo bintu
kubyumvisha umunyafurika yuko kujya gutura muri Canada no kwigayo atari amahirwe si ikintu cyo kuko tunarebe n'abantu benshi bafata nk'ama nationalité cyangwa se reka turebe nk'abantu bafata abanyeshuri babona bourse yakajya kwiga mu Bufaransa biragoye yuko azagaruka mu Rwanda ngahakorere aragenda ugasanga agumye mu Bufaransa nuko nta mwanya no kwiga ka video kari hano umwana wo muri Gambie umpanafricaniste wagize amanota menshi cyane abona bourse yo kujya muri Canada ko yanze kujyayo yavuze ati sinshobora kujya kwiga ahandi hors de l'Afrique tugenda umunyafrika ati se none urashaka kujya ati baze nimunyoreze mu Rwanda ati kuko ndashaka muri Afrika ndashaka modeli y'u Rwanda ndagafite ka video umuntu wo muri France yakanyorereje umwana mutoya wanje siziye mu secondaire yagize amanota menshi abona bourse yo muri Canada bamupozaga Canada cyangwa Amerika ati ntawe ushaka namwe kindi umunyafrika teze nzi ibintu zakora amarushereshe muri Canada muri Amerika bihuriye na Afrika rero dukara abantu bononekaye mu mitwe ngo bwe ngo na Afrika bose nanjye nshaka kuguma mu burigi nagumaye nabo nashaka n'uyu munsi nagenda ariko sinagumaye n'uwamagwere igihugu burigi sinabukunda donc biva ni kwa kundi nituganira kuri Afrika victime turaza kubigera ndakubwira impamvu twononekaye mu mitwe abazungu niyo gahunda bari bafite baratwonona tutabizi ko tuyashyizemo ko dutekereza ku buryo batekereje n'ibyo ku byiza byose biri iwabo nta kindi kibazo dufite none wigeze kuvuga uti nk'ububirigi butanga nationalité ukaba wakora mu bubirigi witwa mu bubirigi ariko haba ikibazo bagahera kuri wewe berimina kubera ko mu France subirigi gusa ubwo reka tuvuge ndaka ari ibihugu byinshi bya Europe ariko se ko byo bihugu nyire bwabwenge bw'abanyafrika bushobora kubikenera kugira ngo bakorere ibibafitiye inyungu kubera iki tugarutse kuri kimwe twahereyeho cy'inkingo bashobora kwifuza ariko bashobora gukora ibintu byangiza abanyafrika kandi bazi ko kubera ko bo bafite n'ibibazo bikomeye by'uko bafite population iriviye bafite abaturage umubare munini usanga ari abantu bakuru abakiri batoya ni bakeya cyane none bagakenera nahoze rimwe nize gusoma nk'igihugu cy'u Bufaransa kigeze kugira ikintu cya racisme ariko baza kuyigabanya atari racisme igabanutse mu by'ukuri ari uko bagira ngo babone abakozi bari ikibazo cya crise y'abakozi batanga nk'agahenge kugira ngo abanyafrika binjire mu Bufaransa bakore imirimo itandukanye njya mbona kugira ngo tuze no kumva ikibazo racisme wenda iyo tubona niyo batubeshya ko batagira ndaguha urugero ejo bundi habaye imikino y'igikombe cya Euro hanyuma igihugu cy'Ubwongereza cyageze kuri finale icyo gikombe ni kimwe mu bihugu bifite abakinnyi benshi babirabura bakomoka muri Afrika ariko bafite ubwenegihugu bw'Ubwongereza bajyaga bavuga ukuntu atari abarasiste kubera ko bahaye karibu abanyafrika mu ikipe y'igihugu babaha ubwenegihugu barabakinira ariko igihugu gisezerewe kuri finale urumva kuri finale cyaherenze amajonjora kirahatanira kuri finale ibindi bihugu nk'Ubufaransa byavuyemo kare kize kuri finale batsinzwe baratwaye igikombe gitwawe n'Abataliyani Abongereza babirabura barimo baribasiwe ngo n'ubundi abangaba ntago ari Abongereza nta birabura bo muri Afrika ntabwo ari Ubwongereza busezerewe nta Abanyafrika badukozeho bigaragara ko uko abantu bibeshyaga yuko nta racisme yabaye gukora ko babahaye karibu mu kipe y'igihugu siko byari bimeze nuko Abanyafrika kubera umutima mwiza wabo bibagirwa vuba abazungu Abanyafrika Afrika itekereza ku muntu abazungu batekereza ku bintu igituma mvuga ko bibagirwa vuba mwese mwarumvise intambara gire dusesiyo muri Amerika amaeta yo hepfo ntiyashakaga ko bakora Etats-Unis d'Amerique amaeta 13 iyo haruguru agashaka bakora Etats-Unis d'Amerique igihe cya Abraham Lincoln bari benshi abo haruguru abo hepfo ari bake ari 9,000,000 ariko harimo 1,000,000 z'abirabura b'abacakara no haruguru hari nka 1,000,000 y'abacakara Abraham Lincoln Abanyafrika n'uyu munsi bakize ko ari umuntu mwiza cy'ubucakara siko muzi yari umu raciste
cyo kimwe n'abandi bose. Baravuga ati reka twemerere abirabura tubakureho ubucakara badufashe kurwana. Iriya ntambara yaguyemo ibihumbi 400 by'abirabura b'abacakara, bararwana cyane, intambara barayitsinda bazi yuko baza kuba emancipe. Urabyumva? Baratsinda. Abraham Lincoln ubwo yari yatowe ni nawe barwanyaga cyane Amerika iba Etazini. Grace amaraso y'abirabura yahaguye kuko nibo barwanye cyane. Barangiza bishimye kandi ngo barwanye neza pe, barangiza bishimye bazi yuko noneho bagiye kubona kuva ku bucakara, bagiye kuba abaturage nk'abanyamerika nk'abandi. Barangije barabibima, baraguma babona baradeklara bakora ubucakara officiellement bakora ubucakara muri 1965, ariko baguma batoteza gushyika naho sinzi ko mubyibuka bageze aho abirabura bati abazungu akabati bari abirabura barwanye cyane, bamaze no kumenya ubwenge kuruvandika duba zabo tuza kubakira gute. Bafata gahunda yo kubagarura muri Afrika, bati twakeneye amatiere premiere muri Afrika, reka tubajyane muri Afrika tubakoreshe muri Afrika, bacukura amamine, bacukura amazahabu, donc babe abacakara noneho muri Afrika apana muri Amerika. Ubwo ukuntu abazungu batekereza kimwe, Ubwongereza nibwo bwatangiye bazana muri Sierra Leone, abirabura mu Bwongereza bazana muri Sierra Leone. Iyi ya capitale bayise Freetown, ni capitale libre, ni umujyi libre, abirabura bavuye mu Bwongereza. Amerika irakurikira ibazana muri Liberia, ibyo murabizi. Baza mu by'ukuri baroneka batakira abirabura bavuga igikreole, baza nabo badasa n'abirabura ntibumvikana, habi utuntu tubazo. Ubwo nashaka kukubwira yuko bazungu iya icyo afiteho inyungu ni inyungu areba we nta kureba. Abanyafrika babyibeshyaho cyane ibyo ngibyo. Ibyo bijya gusa nk'ibyo mbwiye ko bashyize mu makipe bagira ngo bakinire babone badatsinze, inyungu nta yari gihari. Niriya green card uzarebe amaherezo yazo. Haro bakeneye nakubwiye ko badashaka kujya guha muri Mexique uko Amerika ntabikundana na Mexique mu kandi yari abatwaye na territoire yabo. Kuko hari ibintu bigera muri Mexique ni tropical, ibintu bigera muri Mexique bitera muri Amerika. Ariko Amerika ifite agapani, ifite ahantu zaho hari tropical. Bariya birabuza baze bagenda za green card benshi cyane bava mu makambi y'impunzi abo bagogwe bose bafite ahantu babashyira. Ntabwo bamubona Washington. Afite ahantu bamushyira batazamwubakira, batazamuhagaze yo gushyushya inzu muri hiver, agahinga ni mendevu. Nta kindi. Ubwene gihugu barabugoye, ikibazo kiri he? Ubwene gihugu bwa elastique. Ariko Afrika ikwiye kumenya yuko bari abantu nta na rimwe bakunda abanyafrika, ntibazana bakunda n'umunsi n'umwe. Afrika igomba kwigira. Hari igihe mvuga tuganira abantu bakavuga ngo ndavugira abashinwa ngo abashinwa si abantu beza, ngo abanyamerika, nta bantu mvuga ngo Afrika igendereho. Afrika izigira yonyine. Noneho ishaka amariance kuko nta turi muri societe, nta muntu aho wenyine ishaka. Ndiya nakubwiye alliance à géométrie variable. Ushaka umuntu mukundana, ushaka n'igihe umushakiye. Apana kuza ngo akwempoze na protection. Ikintu aho ngaho rero ndi gutekereza ndavuga ngo yama opportunity kuko twumvikane ko muri Afrika hari ubuzima abantu cyane cyane urubyiruko bafite n'ikibazo cya chômage. Umuntu yimubwiye ngo nyuma y'imyaka niyi tuvuga uba mu mujyi nka Libreville, mu mujyi nka Rwanda, mu mujyi wenda nka Harare, Lusaka n'indi itandukanye yo muri Afrika, ubonye opportunity yo kubona akazi Paris cyangwa Amsterdam, akumva byanze bikunze n'ibintu adashobora kwitesha. Ni gute umunyafrika yazumva ko ari ahantu atari heza kuri we kandi abona ashobora kwakemura ibibazo by'ubukene bw'ubushomeri yari afite muri Afrika? Ibyo ndabyumva, ariko utekereje neza. Iyo ubonye ikibazo ugomba gushaka igisubizo. Iyo jene urwo rubyiruko uvuga sirwo ni twebwe bakuru baje. Igisubizo kibazo muri Afrika si ukuyihunga.
imperialisme n'ibyo ishaka, iyo irashaka bayivemo bayihunge kuko ikeneye Afurika, ntikeneye abanyafurika. Rero urubyiruko rutekereje neza n'abakuru tugafatanya kuvuga ngo tujye ahandi, tujya Amsterdam, tujye Washington. Ni urubyiruko rugenda Washington rusize barumuna barwo hano, none se bose bazagenda, none se ikibazo kizaba gikemutse? Afurika igomba kureba ukuntu yakemura ikibazo. Nta ibintu byoroshye kandi birashoboka, ko babishyiramo imbaraga. Urwo rubyiruko rushoma kubera iki? Kubera nta activity economique ariho. Niba aho ko na mbere abantu basaba amadeni, basabye amadeni bakubaka nk'inganda, bigura ko bakoresha abantu bangana gute? Batari bake. Ibyo bintu by'ubushomeri byabayeho mu bihugu byose. None se Hitler yafashe Ubudage bimeze gute? Barafite abashomeri barenga 30%, ariko afashe ubutegetsi ubushomeri bwashizeho. Yazanye inganda, bakora amamodoka, bakora essence synthétique. Ubushomeri bushiraho. Ubushomeri kurwanya na activity economique, nta kindi. Ariko ntabwo kurwanya ubushomeri ari uguhunga, kubera wowe uragenda urasiga murumuna wawe, undi aragenda arasiga murumuna we, ntabwo mwagenda mwese ntibishoboka. Kandi nibyo nakubwiye, hazageraho ubu ngubu barabakira, hazageraho no bafunga burundu ntubone naho uca. Ugize kuvuga ibintu bya fuite do cerveau, utese bakeneye ko abanyafurika bamenya ubwenge. Tiers monde ni nini? Abo banyafurika ubwenge bwo muri Afurika babuhe bakabona Afurika bakabakura mu Buhinde cyane ahandi. Ariko Afurika icyo bakeneye ni ubutaka bwayo, ni suso yayo, ni byinshi bakeneye kuri Afurika gusumba abanyafurika. Abanyafurika ntabyo bazi. Uruhare rw'ubutegetsi bwa Afurika mu gutuma ya fuite de cerveau, ya kwa kumva ko umuntu wize science atajya kuba aho yayigiye, ahubwo ashobora kuza akayikoresha iwabo akadevelopa igihugu cye. Ubuyobozi bwa Afurika bwabikora gute, bwabigiramo uruhare kugira ngo bene abo bantu bajye baza bagaruke bya bindi bize, rimwe na rimwe bararihiwe kuri buruse z'ibihugu byabo, ariko bagirira akamaro ibihugu byabo kurenza ko bagirira akamaro ibihugu by'i Burayi na Amerika? Ubuyobozi bwa Afurika ni bimwe nari maze kukubwira, muri economy hari ikintu bita investissement. Amafaranga bimvisa bayashyire mu bintu, investissement batekereje neza. Investissement no kuvuga iki? Ni amafaranga ushyira mu kintu kizabyara yandi, ni ukuvuga mwubaka inganda. Izo nganda iyo bavuga PIB, production, ni ukuvuga na abantu bakoze n'imishahara wegi bayagiye. Nicyo ituma rimwe na rimwe igukanga nka jenoside igishira, PIB hano yarazamutse cyane kubera heraga kubusa, ariko yarari amazu bakaga Nyarutarama, yari imihanda bakoraga. Noneho iyo PIB izamutse ari mu nganda, tugize PIB ya 6%, nta mushomeri buri hano. Ntumbwire ko ibyo urubona nta mushomeri buri hano, kuko ni production. Rero abayobozi bafashe iyo gahunda, bagafata amafaranga bakayashyira muri investissement, bakubaka inganda kugira ngo baproduise. Reka mite nanaguca mu ijambo ku icyo ngicyo. Dr. Rusabagirishya ngira ngo mu bintu wize hari bijyanye n'ubworozi. Ubworozi nibukunze gutana n'ubuhinzi. Ni secteur navuga ngo kareka turikurira mu bindi bihugu, ariko nko mu Rwanda n'umuntu udahinga atunzwe n'ubuhinzi. Ariko ni secteur usanga urubyiruko kuba rwatekereza ko rwayifasha mu gucika ubushomeri. Ntibibarimo ubuhinzi. Nibaje umuhinzi wo mu cyaro ufite akazi, kugira ngo nta kazi afite ndi umuhinzi. Ubuhinzi n'ubworozi ntabwo ari akazi, nawe yiba nk'umushomeri. Nk'icyo kintu wenda nk'umuntu wanabyizeho, kugira ngo urubyiruko iyo myumvire izaveho, bumve ko ashaka kujya mu buhinzi n'ubworozi, wenda na leta ikakora inganda zijyanye nabyo, haba mu gutunganya umusaruro cyangwa se mu kubikora mu buryo bugezweho, byakorwa gute? Icyo kibazo ubajije urikibajije nyine nk'umuntu uri mu Rwanda koko. C'est vrai, gushobora no gukemura ibibazo bitari bikeya
muri ibyo twavugaga by'ubushomeri cyangwa iby'amafaranga. Ariko ni ubuhinzi bugomba kuba buri organize ku buryo haba politiki agricole ihamye. Ubuhinzi n'ubworozi ntibisigana nk'uko bivuze, kuko nk'ubu hari ibihugu bifite amafaranga, bifite peteroli, bifite ubutayu, bikeneye ibyo kurya, nka za Dubai, ku buryo naho wahinga n'ibijumba, wahinga n'ibishyimbo, wabona naho bigurisha hanze kandi ku mafaranga menshi. Ariko noneho ubwo buhinzi bikeneye ko bukurikiranwa. Ugomba guhinga ibintu udashyizemo imvaruganda, ugomba guhinga ibintu utazateza imiti iriya muhora muteresha nkongwa nka kuriya batiraga dezeti mu makawa n'ibiki. Umva hakeneye ni politiki agricole. Ubwo bariya abantu badashaka guhinga bakubwira ati genda ntabwo mfite akazi ndi umuhinzi, nuko abona ubwo buhinzi atari akazi. Ushobora kuba uri umuhinzi ugasanga urahaha ibyo kurya, icyo gihe ntabwo avuga ngo umuhinzi. Nigeze gutembera gutya za Rwamagana mu cyaro, nkabona ku isoko harimo ibitoki n'ibijumba, ugasanga abantu barabigura ari benshi kandi bose ari abaho ngaho. Nuvuga ko uriya muhinzi ntabwo ari encadré mu by'ukuri, ntabwo afite umuntu umwereka. Ariko hari ibihugu ubona ubuhinzi butunze, urebye nka Cameroon, uko ntawe uratemera muri Cameroon ngo arebe. Urebye nka Cameroon ifite ubuhinzi butunze ku buryo bari bafite peteroli batinze no gucukura batayishaka, batayikeneye, kubera ubuhinzi batunze bihagije.